Meze neza. Meze neza. Ubundi wakwita nde? Ubundi wanita Rutayisire Ruki. Rutayisire Rusiya. Utuye he? Nure Hamudani. Hamudani. Umudugudu. Umudugudu wa Tuba. Akagari ka Ntarurama. Umurenge wa Kigarama. Akarere ka Kicukiro. Ka Kicukiro. Ufite imyaka ingahe? 15. Imyaka 15. Wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa kane. Wiga mu wa kane? Wabaye wa kangahe? Wanyuma duherera inyuma ariko nzisubiyeho. Uwanyuma? Duherera inyuma ariko nzisubiyeho. Wabaye wanyuma duherera inyuma ariko uzisubiraho? Uvuye kwiyogoshesha turi kubibona. Ninde mukwafere wakogoshe? Uriya nawe azazerazaho gato. Hindukira inyuma turebe inyogosho yawe neza. Inyogosho urabona ari uwe musitari wo mu Rwanda wayiyogoshesha. Reba hano turebe. Urabona ari uwe muhanzi ushaka ko azayiyogoshesha? Umuhanzi wenda nawe. Oya umuhanzi niwe muhanzi wayiyogoshesha. Aperi. Aperi? Uwe mukinnyi wo muri Aperi uzi ninde? Yeyo. Yeyo? Yeyo ninde se? Umva wowe ufotora aha ngaha. Turi kukubona. Urambwira ukuntu wafotora hano neza. Subira inyuma turebe. None se Rusi? Ubundi uri kumva umuntu nkawe urumva mu myaka ufite uzarongora ryari? Imyaka mfite nzarongora amabya macitse kukura. Garuka hano tubwire se. Garuka utubwire neza. Ngo bizagenda gute? Nzarongora macitse kukura. Uzarongora ufite imyaka ingahe? 25. Inyogosho se urabona iwanyu bari wibone bakavuga ngo iki? Barabitabishima. Batabishima? Umuntu wayogoshe se wamuhaye angahe? 5. Amafaranga 100 yonyine? Akongera uhindukire tuyirebe wa? Iba itazengutsukwa. Kanyogosho ndabona ari hatari.